Khasi Student Union Southwest Khasi District KSU Shibanta man pin kan mau ya ka lingku sngiyap ka pasan jang ka me I spiriti lingdo langren ka balong ka riu kra jang ka dong ka than Southwest Khasi District kala pelong ya ka jingi khun persha ya ka jingthmu jang ka UCIL ban klong yo mar po khando uranium nanong ba jinren kami I spiriti lingdo langren kalalong kanong yakun kabas kem jingmut bat kala kentaj ru ya ka klur kaba ka UCIL kala terwa hakata kapor hakini kesngi kaseng lapan menaru ya kani kum kesngi persha uranium bat kum kadak pan penpau ya ka jingitli persha ya ka jingkenra ya umar po khando la pelong ya ka jingte bana hakeleng ke Southwest Khasi District kinthum ya ka mau kerwan ka badai ke headquarter jang ka district Kumang itip hi akan dikasih ke Frateri Risau kadai kalungku dap sedam kebasan jung I mi spiliti lindok langren I balak lat no te akan dikasih kum kaseng ni rakhe ka kum ka anti World Anti Uranium Day bat nakaliang ka ki isu Southwest Khasi District ila pelong ya kan dikajingte banar keleng sodong hapo semua kurat om dulun berapa gaji mat kan mau pak ba ya kikintian by image spilti yong makaspa kamla banthit ka jingla yut jonga tak tak tak